सोलायनाय नागिरदों मानसिफ्रा थांनाय बाराव सानदोंमोन माने बिपिएफआ थगायनानै दोननायखाय खेबथाम भट होनानै देरहाखाबाय खेबसेखौ होबावनोसै होननानै बिथांमोननि गामिया सानदोंमोन खिन्थु दिनै बे हालामाव स्पेसियेलि बे गामिनि साखाथि फाखाथि इउपिपिएलआ सरकाराव फैनायनि 17 दिननि उनावनो गं 24था गामिनि थाखाय लोंनाय दैनि सुबिदाखौ जों लाबोना होफैबाय बरिं गायनानै जायखौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ मावना होनो हायाखै बेनो बिनि जौगानायनि मोनसे एग्जाम्पल लोगोसे बावैसोनो जोङो एसअपिडिनि गेजेरजों मोनसे गामियाव दै खुरखानायनि प्रटेक्सननि थाखायबो जोङो 39 लाखनि सेंसन खालामनानै खामानिखौ अलरेडि स्टार्ट खालामबाय आरो अनजिमा गैयै लामा बानायनायनि जों सेंसन होदों दा अलरेडि टेन्डार जानानै खामानिया जालांगासिनो दंसै खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां दंबावोमोन थांनाय 26 तारिखनिफ्राय मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानानै होबाय एसेम्बलि इलेक्सननि थाखाय जों बे बेलायावहाय माखासे बिथिङाव जौगाथायनि थाखाय आगान होनायाव एसे दान मोननैनि थाखाय होबथानाय फैबाय अब्लाबो আজিৰ দিনত মই এটা কথাটো কম আমাৰ এইখন প্ৰাইমাৰীত হাতীচাৰ প্ৰাইমাৰীত টোটেল 32টা গাঁও আছে 32টা গাঁৱৰে আমি বৰ্তমান 24টা পানী যোগানৰ আঁচনিটো দিলোঁ আৰু কিমান থাকিব 32টা 24টা যদি দিছোঁ আমি 8টা থাকিব সেই 8টা গাঁওখনৰো আমি হেৰিটো পানী যোগানটো এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে আনি দিম মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এইখন গাঁৱৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানখিনি গাঁও আৰু বাকী থাকিছে তেওঁলোক সকলোকে আমি পানী যোগান দি দিম তাৰ বাহিৰেও আমাৰ মেইন সমস্যাটো হ'ল মাটিৰ সমস্যাটো এনেকুৱা আমি অলৰেডি 5,000 মানুহক মাটিৰ পাট্টাটো দিলোঁ আৰু 11,000 আমি 3 তাৰিখে দিবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আমি ভাবিছিলোঁ 4 তাৰিখ বা 7 তাৰিখৰ ভিতৰত মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো হ'ব 11,000টো দি দিম বুলি 3 তাৰিখে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াই অকস্মাত 26 তাৰিখে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টটো ডিক্লেয়াৰ দিয়াৰ পাছত আমাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাৰ পৰা আমি এতিয়া আঁতৰি থাকিবলৈ বাধ্য কৰিছোঁ नङा खोन्थाया ओरैबायदि बे जोंनि हाथिसार हालामावल' जे लेखानि सोलोंथाइनि बिथिङाव गोग्लैसोनानै दं बे नङा दुलाराय जोंनि बिटिसिआवनो बा बिटिआरआवनो गोग्लैसोनानै दं जा सासे सानै लेखा गोरों दङ बिसोरबो सोलोंथाइ मोनसे मोननानैबो माने थांना थानायनि राहा लामा मोनाखै जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गेजेराव एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा बारा जाबोदों बा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा गोरों जानानैबो गुबुन माने प्रदेशआवहाय इन्डियानि गुबुन प्रदेशआव थांनानै हाजिरा मावहैनानै जानो गोनां जादों जायनि जाहोनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय मोनसे सोलायनायनि थांखिजों जा माने स्पिड जौगानायनि खामानिखौ मावदोंमोन खिन्थु दा मास मोननैया जों एसे थाबथाना थानो गोनां जासिगोन जोंहा फोथायनाय दङ जों बेवहायबो जों हाइ स्कुल गायसननो नागिरदोंमोन अलरेडि जों स्टार्ट खालामखाबाय गासैबो जोङो बिटिआरनि बै बिटिआर सुक्तिनि दफानि गेजेरजों जोङो निट बेसिसाव जा स्कुल कलेज गायसननायनि खोथा बेवहाय जों बिटिआरनि हिसाब बायदियैनो बा दफा बायदियैनो हाथिसार प्राइमारियावबो जोङो हाइ स्कुलखौ गायसनगोन बथ आसामिस मिडियाम एन्ड बर' मिडियाम बेखौ जों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जोंनि रायजो राजानो जों फोरमायना होनाय बेसेबांसो सुबुंफ्रा दिनै बे जयेन जानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो दहाय 42मोन दा बेसेबां बांफैखोथाय मिथिया आंनि आन्दाजाव दा 18 बांफैबावबाय 42 प्लास 80 जाबायनो गासै গতিকে সেইদিনাখন আমাৰ কিমান জইনিং হৈছিলে সেইখন গাঁৱত মোটামুটি 34 প্লাস 80 গতিকে আমাৰ 100 প্লাস এইখন গাঁৱৰ পৰা তাৰমানে 100 প্লাস আমাৰ ভিলেজখনৰ মেম্বাৰে আছে ইয়াত সৰি গাঁও ঘৰখনে আছে 200 কিমানবামান আছে ইয়াত গতিকে সব আহিব আমাৰ বিশ্বাস আছে মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তনহীনভাৱে আমি সকলোৱে মানসিকতা বিটিৰে নুখাদों আমাৰ চ্যালেঞ্জটো হ'ব মেইনলি যিবিলাকে পৰিৱৰ্তনৰ পৰা আমাক আঁতৰাই ৰাখিছে তাৰ এগেইনষ্টত আৰু ইয়াৰ পৰা যে আমাক আঁতৰাই ৰাখিছে সেইটো নাম্বাৰ 1 টো হ'ল চন্দন ব্ৰহ্ম
এই চন্দন ব্ৰহ্ম যোৱা 15 বছৰে MLA হৈ পেলাই মিনিষ্টাৰ হৈ আহিছে, কিন্তু কাজলগাঁৱৰ উত্তৰ ছাইডত এটাও ৰাস্তা সি কৰা নাই, এটাও প্ৰটেকশ্যনৰ কাম সি কৰা নাই। ইভেন এচপৰা মানে মাটিডোখৰো সি আমাৰ ৰাস্তাত পেলাই দিয়া নাই। গতিকে ৰাইজে গম পাইছে, পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, নতুন চৰকাৰে নতুনত্ব এটা ৰাস্তা দিব, সেই কথাটো সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছে। আৰু ইয়াত BPF-ৰ লগত থকাৰ যুক্তি আহিব নহয়। बेसादखिन्थिनि दिगखौ फोसावबाय माबायदि साखाफारा जादों नोंथांमोननि दिला? আমি একেবাरे प्रस्तुत, जोङो बिराद साखाफाराखा आरो देग्लाय BJP-जों UPPL-जों सरकार दागोन स्टेटआव, बेबो रोखा जानानै दं। नमिनेटिनि डेटआ 9 तारिखआव, माब्लासो नोंथांमोननि दोलोनिफ्राय जायफोर बिजाथिनि मुंखौ फोसावगोन? जोंहा सिङाव जाजोबना दंखायो, जोंना जाजोब गुबुन दोलोआ डिक्लेयार खालामनाय लोगो लोगोनो जोंबो डिक्लेयार खालामगोन। আমি এইটো দল এনেকুৱা নাই, যিটো আগতে মানে BPF লগত মানে 17 বছৰ চলা না, তো সাপোর্ট কৰিছিল না? চাপটো মানে ইমান কৰা নাই, যদিও মানে 17 বছৰ চলাল চৰকাৰ আছিল, লগত থাকিব লাগিব। আজি চালে পিপল চৰকাৰ, তো এইটো কাৰণে আমি চৰকাৰ এতিয়া আহিছে, তাৰ লগত থাকিব লাগিব না।